McBrown's kitchen. McBrown's kitchen. Yet to cano, get it bow. So when you know, no, am I in here? Yet to cano, get it bow. So when you know, yeah, my share. McBrown's kitchen. Ediane ped there. Me pa chow me more kwaba ever McBrown's kitchen. So me di Nana ama McBrown. McBrown's kitchen. Ha nkwa na ediane aye no bia ede. Baby ewu ama yenkwa. Yenkwa na ye kitchen no so e waka mu. Yenkwa na etimi ko epeja ye jade. E ko ba bia ye pa bia. Na ene ya ba ye maami bi fie. Wose nana wontimi makuma asenko. Abra o mestra me and I'm saying mama I don't want ba so don't want ba and find you don't want ba and find you in 10 years the McBrown's kitchen e ba o fie agra na ye de adu ha yo and then you mrei ye wo kumase ya ba ye maame a me ne yesini wonim no pa o ye radio adwuma or no o TV show no so ye nse de me ye ya okasa radio so da bia o yesini bi ene advert so de abu say buyam abu ne so ahenche meda na di kra McBrown's kitchen Ediane ped day and then Nana McBrown I come school bag na come go school and that dear oh yes ya me me kambu ya I am McBrown's kitchen and na mata de ya ofedia jiwa ewo kumase jiwa ene pama mi jiwa wa asafo jiwa na tresa wa mama ye student sa no na me wig isu ye impact salon impact wo su or Lara Martin Chenwa sa na me makeup touch makeup artistry ono so ewo the cabin Maxima Junction filling station for ho straight okwo animu a taxi rank bi ho ehwa na touch makeup artistry ono so wo ansana and then me crew aduane omudi nyina for His Majesty Catering Services ono so ewo south Centreso udru Centreso JSS ewo ba akopanya de opop nchono de bi ufri Friends Gardens kwa school na wo no ehwa wo ne nchen wa wo fie kama mo no aduane ankasa His Majesty Catering Service La Palm Royal Beach Hotel Madam Wase say mosoma be ka McBrown's kitchen ona mo bua na na ma se de be ya aduane panko a na mo be hu TV so sa so bio na meda apple pie publicity for ase say omude billboard atese krom ama McBrown's kitchen ye ba ye nche nanso ya jebe bia na na McBrown high sense na bo mi chidom Samunim dada madam high sense mean to me kwenya high sense for her high sense in here high sense in here high sense in here inti high sense there it is for everybody inti na ye buono ye tete so mam say who everyday prices for the everyday person what you say Royal Aroma Rice me sponsor kese pa me fa ne ni agro o hwe said the be McBrown's kitchen e be about TV so nti wo boa me kese pa 90 omega-3 sunflower oil and what there eno ane nice and a tasty tom more jollof tasty tom ne ne pasta na me spices ba kope Minazen food spices me pa choma menjin kramra sesia me ba pe and a simple food me ma men se nana ade asan me ma woncha ewo me fie ha and any kwanse ye didi heavy so nti e be simple food ma me ntwa mo sesi amra me ba pe me guest here dia chiro brim Mama, we are coming home. Coming home? Honey, isn't that your old school? Prepare a feast perfect for all the ones you love with Royal Feast Rice. Royal Feast, taste of togetherness. High sense, everyday price. World Cup no dey am qualify. Let's here. I don't trust yet me shebi. High sense TV wo we. Ya ba hwe na ya hwe no clear. 8th April, I copy World Cup na wiye. High sense TV bia, size bia. Ya tete so ama mo say. Eno na waka no. Say, who? High
Hisense dear, what dear Samo? Media needs some Masaya ba. Bora Hisense showroom bia. TV na ya tete so no. What Toby? Nenya DSTV, Go TV, Quest TV decoder. Free. The choice is yours. Russia 2018 dear. What show Hisense TV so therefore? And TV I will tell you about 5 years warranty dear. Hisense near the bio. Near the sucha. Hisense, official sponsor of the 2018 FIFA World Cup. Hisense, everyday prices for everyday people. Yeah, me for me. So baby, I will be as I want to say that dinner, mommy, go to where you and go focus to baby. I am in a zen. I have food spices and no, yes, I take in your we will have a chicken flavor, menazen fish flavor, menazen jollof flavor, lion nutmeg powder. A baby has a wood menazen food spices. What do you wear, dear? So, what one day, so we are doing with you will be a baby to a dear. I'm getting sack. Now, school feeding for years, while I pay no, we are on my feeling. Menazen will be any of his major customers. Obia de Pabibri. I'm home. Me dear, at the pepia yema mebusiano, me peno bebre. And nunti abane diane no adia. Me use so tasty tom and rich tomato mix. And ya diane no dekekyo. And yani no bit is a vitamins and a fiber. A yema ni pediano womu. When you nechi dear biona meshe. More jollof. Emra so say we super use and rich tasty tom. Tomato mix of vitamins and fiber womu. Tasty tom. Emediane yede. Yema also. McBrown's kitchen. Ediane ped day. Midia madama media jardin. Can you imagine? Me pachopi and I call simple food. What social weather now say hadia sakakra. McBrown's kitchen there. You took one call baby. Yeah, all weather. It me jinam. Be beer no one more. Ye wo jadia yent me nyewo. Na nama mi jadia. Nti ene anwumre ye ba bedidi. Na me maami am ne ye sini. Maami wo ware me nam driving na ware ye car. Achapa wa be kire me photo ni bi na me ho adwiri me. Na say onyame ne me adi ni ye. That time no mani achi no utim ze na concealer ni wo. Nti pencil no utim ze na chia me don't say na me ya de but who difference between that time and now. We give so na shame no. Nya sho so omu ye bio. Omu nye bio. E na chere say atade no so eni ho ba ne star no kra wo mpe. Nti wo dia me mfa photo ne nchire mo sama bombe budodo. But ni nyina no onyame aye bi. Ye mfa ni je hia ye maame. Mrs. Dunfe. Ema na nye onwanwa. Ema me confuse. Eye, me maame Naana Hayford. Na me so mu. 040 engine that that's about catch no. We overhauling. It's a year moko. Yeah. Sweetheart. We McBrown's free senior high school answer there. Asa me nyama to be. Oh my goodness. What's your gum rough? Mama mane nyongo wani bibi ko unya wadwen say wo benyini. Ama me obedi wa dia. Oh, me retirement. There be. Oh no, how was Oh, 40 there utim so sign India no pay because aye kama. 40 kakra chese odi be ye. UDBT immigration. Me mama Naana Hayford nie. And obi hwe obeka say, "Hey, me wona jo." Hey, ma na what to say? Adom na ne kura enyo. Adom ya doya. Why am I fimo? Mira yesu into me the bed ya say oba mbopa no yesu pantina metizani me gona emira sorry na wabasansa no kura me moye enu nti yesi ebe ko so ya bo body o se we onyame kan
Yeah, so yeah, musician. Oh, and yes, singing kwana yeah, ana TV, ana radio. Me see ye bebo na bodin na ya ka kire ne se oye denchem kuku tita ko pinten penempene a ye de atumpan e kire ne kasa ya se. Osipi prinpipintim pi na nyame a ode fontom from age ye tata be dum pempensui. Nke ya so ye ne wan. Patabri benkete chi ofro pata de biara de okumkom. E wo ye fie e maye. Osura bubura pra na yira mo kwankyerefo a da o ma yete osuru nkrato a tete kwa fa mo nyankopon ni ni fa kontire nyansa petire pa odi bredu mu buo e ne to na fasio na we mu nyina we hu anka ho na edu ba bia wa fa manya me fansa wa bra bo no gina fa ako enkwani sa na tie secret na hey sa na tie we there trese or the experience a beat me they are kind nyina dem timi kan tete kwa fa mo McBrown's kitchen there. Mama na me kitchen who ni say. We kitchen we all. It's out of the ordinary. One in town. Wow. Ye kai ya ga we say ye kitewese. Kitewese. Enya dudu owire wira. Enya dudu owira. Kitewese. Kitewese. Ka ye dia ye jade. TV boom. Ka she wa motom. Ka she ma motom. Du ba bia na wa bie. Na me na me kro no. Na no wa dua na kro no. Wo kire bi. Na nkrofo hwe na ye chese McBrown's kitchen de me de nyame asese o ma esa eni suade hunu pa se de na nwumre ye bo nyame sama ne sa na tinti na da bia ye koso no si aduane no no wamfa na bodi ene ne kase ya ma aduane no kwa wo no enye de mama ene McBrown's kitchen so no abayi wow oso be popo ama ono oba ye di ka ye nkono se de awe ebusuafo ye nkone heavy bia wo hwe wiem ade asakakra we kra nka me be ya nwa mo kra na metwimako na eye raw dodo ese life kakra ebem na ye didi yesu nkola de be se na ma wo no ama life mbrem ma swag mbrem first na mo kana life say swag say swag ene ye no na mo de ye ro ye zakakra ehia pa ye ro ye zakakra na fe yes ni nyina eya kitchen ma shoto nana oya de me the pipe number bia me bia be fe bia kitchen no ebusua de aye ye nya na ye kire wo se aduane no ano etese wankasa wudi kan edi honam nini wonsa na wode ya ade no ensa no so yare pi na na mesraw this one no mwa yakoye ni mara yakoye wow McBrown's kitchen aduane pede Ghana for someone say ma me Naana Hayford die ana ye nyina friend ma Naana ma me we one said your boy Nyankopon fans one said we say amanya me fans no what kind is in him come say yonko no me first expectations there be o me ka kuma say yonko wo say makofa so bro ponto berema na say sa movie no kwasem ne say na ebabiem kuma say yonko ho ene ye be saba pa ye be saba mama ye be di sini ho nkomo pi na ene enwumre de ye be no aduane me be ye anwam okay na anwam no me di beef we say yan kind life yan kind of swag you're swagging down swag ya che anoka also chana swag enti beef ne na chese me de ebe ye ne kakra bi ne wi a yetwimako kakra bi na me chese piece ye we he beans ye de ai bibi kakra bi ebetimi edi okay we na say wo fi asori aba aduane bia ni wono sa so fi asori ba na aduane bia eni fia ya pa this how see wanten ko pe bibi Papa. Na say we time I be kwa abonten so ko pe aduane ni ade. Ni di wa abonten sa o. No ti na McBrown's kitchen ye nam no. Sa obi wono mo a otinga na obi ani fi obeya ama me na me new year. Wa kitwe bi kura wa ye. Yes, eno ti na McBrown's kitchen ye nam. We omode train bi kitwe bi woni beba ho so na we wie. Na fe kura no twe omo twa na ko mo adidi no kura shift kwa anwumre. Sa na tie. Na ho aheha. Na ho aheha. Enti bibi kitwe bi se wo free krom aba anwumre se wo free asori aba. De tie bia no wo fi anwumre na come the one. We ye aduane a. Mama, ye be ye anwam any pepper ni. That's it. I mean, a little vegetables. But you go through your ingredients. Okay. Be ye aduane. We
French for friend petit pois. Petit pois. Ouais, je connais ça. Tu comprends? Oui, je comprends. Je comprends français. Hein? Oui. Oui. Bah, and I know what. Ghana, they always get that go kind of be in a show. French for Ukrainian money. No. And oui, je parle un peu de français. And they are. Il faut que tu parles doucement. Ok. Quand tu parles lentement, j'ai oublié. Ok, mais tu me beau. Ah, d'accord. Ok. And I will see a beef. Beef. Ah, yeah, salted beef. A salted one. No? Yes. Yeah, the eba abenwa. Yeah, mono. And I will so sweet, the eba corn. Sweet corn. Right. Oh, mama. And yeah, garlic. Yeah, garlic. Garlic, yeah, pa. Be here, the obe ye beer, crabby. Now would be atum. Ama nabo. Koma humbai. Any vegetables so ewaha your friend say yeah we green pepper ni. Green pepper. I boss koko asabanche. I told you. Yeah, oh, you can never grow in this job, Debbie. Your journey ewaha your fresh tomatoes and I say your green pepper. And see abaya mama fe mono. Ensi jaso. Abaya di abaya. Oh me. Maso uja dodo. Amuni jano na masoi. No. Maso uja na mao. Enti. Oh say, umame knife na nka metwitwa salted beef ne nkete knife ni. Thank you. Na knife dodo. Enti ene the beef no soup pepper de no be see ase. You. Ebusuan beef na so. Enti ebe chiche. Kase so ewo baabi nti wa wo hwe. Na wa chiche mu nkete kakra. Okay. Where the beef anwa mo ankasa. Ohu say beef na ankasa no anwa ewom ohwe we kura ohu say anwa ni eyi. Nti wo de ebe ye no besusu anwa no. Besusu anwa no na say a square wa ha say. Thank you. Because eno na wo de be ye na ebe ya. Eno so no. Kase any bi wa wutwem anye ye hye say bi ya na we nya ya. Na we nya ya. Wo betime awewade. Mama nti say radio Juma wire for how many years? Hey, 20 years. Me need the crab. My really crabs are that whoa. A different or take. A de best snake call Fox FM. A more invisible hawker credit shim. Yeah. Answer. Kesbin, I Kesbin go, Kesbin come. Just say I'm more 20 years, almost 20 years a day. We radio and sana we movie. Aye. Radio na this radio. Me will take na me wo. Aye. Uka say no we magazine bi presenters diary or something. I want them who. Sir. Ane. Ababa was ready me chia. I want them who na say and now Mommy warfare. And now go your Instagram. But that time say sister we have for because you always had a new bebre. Wa kasa on natural hair ntino. Na nti na akoya wa identity. One. Nti mama aka wo se me fa den ne ma. Mono ye hwengu bolu. Dem nyini nsuo ne engu. Okay. Where ye wi a ye besa e de agutin ntino. Enwu ya se ye beche ho. Okay. Bi esu. Nimfa me ensa de enye nsuo tworo bi a ebe ma na ye yi. Emo de eto no bo na I think ye. Eyi ba ko a na ye kama. Eni di aye do. No bu ha we di kura no wa no oni aha. We see the baby back Royal Aroma Rice. Wow. Royal Aroma Rice. Mama ne ye dibi na ye oda me ma obi. Sister no mama me fa ferry I can say me ko. Eh, hwe. Ji, me ma obi because God Christ ajenkwa. Ji a onu so ane ajenkwa no. Christ, emu we dia wa enhoro kura no straight. Ye dia ye hohoro ho. But say be you because na de mo hohoro ho na de mo ye. Oh mama, ye di gumu a ye di nsuo be se dada. Asem na Royal Aroma Rice de hu hia kra se obe so ho nko. Sa, intimate clean. Tete kwankwanchimbra so me classmate fo na. Ya na ye maame nom kire say ya ye hohoro emo ho no. We die me story abefro kwan so. Abefro. The new method of rice. Emu na nkasa wo hwe ehokura ti. Ya hohoro wo na egu rubber no mu dada. Ti wo ye ya na che say
we hwe gu wadie ti se wo ka kire wo ba bi se mpacho nchine kakra wo ka kire wo ba bi so ono amo na oti ano ano di gumu saa emane hawo na no ebe depend emo no so that's it a royal aroma rice dia eno kwa na betimi ayi ne saa eno just a royal aroma rice dia I can assure you that say you clean and what you wom you neat enya mo na mo abi ube dibegu na emo black bi ebe design ani mo ama ebe design yeah be ay girl enti ye mo no edikan akoja so say aduane we die wo fie na se come do na wantimi anya bia ni dia na menye sure say wa wo be so kogina jade ai esi sunu set e bia ye de bedi bibi ye de tin this sa nti ye de bedi ye betwi mekwe ya green pepper ye okay sa ye betwi ye be blend ni e wa ha okay na ya chimukitwe bi ye de piece ya ka ho de French for friend petit pois ya ka ho kitwe bi kitwe bi no no na just wa nti say ye ba be blend ni ma not okay it's blending time all right nti mama bi ni nyina be kuma na single shot you be kakra single shot you kwa single but then you be kwa single kakra say be ya nipa be hunu dia okay but nti ye be come kono ana kono first je ne kakra e dia aka okay ene me koni nyina so we dia pepper we anu ya sa ho nti en fa kakra eye okay en fa je ne ni ebiso enka all right meko die nka mui wetumi atwi meko asamowa but said ye swage aduane no ye swage nti we ye be chimu kakra we ye blend nti wutimi emma na apoti bia me blend we kra de no holding sa o and on the way straight ye fa no ni fa we blend ai ye fa we so enkwa okay nti no an say wa blend uje ne o meko no na ene ma mi so jana so ya na waso ama beef na ka no exactly me ja baby say na wa adwuma ye nti na me share da ja me ni sa no te no so ye twitwa ne keten sa kakra bi na dia chim ebusu anioma say no the once in a while be but ye nta eni enam anwa no ene doctor samaye hu sa anwa pi no beef no srade no ewo mu pa bi da kru bi pashu bi na sa mama ne kra de ye nan so omega 3 sunflower oil no mpo kra de omega 3 no emma ebeboa nti you can avoid srade one na mu ba okay and I'm saying to me avoid anwa so no wa ya bra bom no be di so de no adi papa that's it no adi nice nti ma so eja no ebe ye shimi wa no ye fa hwe emo no okay uso se be hwe o me na de bi okay mama de man blend na ye eye bacho mami nsuo kakra na loan kakra mami ni lo ja no kakra emo de obi ani memo no ha kakra fan piti so kakra good yeah okay na yenye ne say dia ye no so be bona pada ma nti yan ye kro no emo no an egusu no aye no ano na why quick page sideways no oh na we dia share ti ho baby ani madane no inti yanwa no ebeko eja ne so yes emuado African method of checking kakra the way ye di twimeko no yi ye di chimeko no so se be ya ni di ebe ye enikanika kakra yes and met me answer okay gonna me no grant no no ya okay okay all right
meko ni nie but beef na kai no beko je ni mu asa ai beef no beko je no so message twitwa ne kitten beef de ne bene enche ne bene enche hu ya safe na abeno ana ayi bia ni ye beef no so e beko je ni na ye di kan e de no aguje no we enye mekwa keke wo wuchi meko rowa ni di enya akono na said the air can say we be a number and be an area be passion and intino. Sa. Any a chrono. Ye be cheap beef no. Na ye de meko any tomatoes. That's all. Any jane. That's all. Na ye de petit pois ya. Green peas. Ye de aka ho. Beef no so de said the can ya any beef that assorted beef there. And change us. And I say to chum kitten class so and I. It's a nam se salt wo nti wo de ya de so to bo su salt no. Salt. Anya sa. We be salt we gunda ekwakwo atwemu anu ni bi no. Aha, wo se bi de sha den kire pa. And one e de preserve no. Ai, Mrs. Dumfe, e di e sha da kan ma ko yi aba no. Aha. Na Mrs. Dumfe. Aha. How many years experience of marriage? How many experience? Wow. How many years of experience? Me too from na me hwa. I'm say I got 25 years. I'm actually income. Me ba cha mo te. Awari na nkasa officially no ko 25 years. But me manente. Emprache de enka ho. Ya nche. Man nche. Na sorry de ni bi o. Asonim. Methodist. When na me driver no. Me na me driver. No me a blessing. Me di kan worry. Oh. 10 years e fie die. Nti kan baby say mama say me ni mo 25 Mario. And the na ya worry cry be say ya wo be ye miensa kra. Oh. Say nice kra. Asana mo shira ma warrior so no. Mama be driver no. Yeah, be say enkola ni nyini. No mo be ye ni akasa ye ma page boy na asafo ni nyina ye de ye ma ye tu hwe so mo na ye na mama on hwe eda na ye wo ka page boy asem na maja ye jeneni kum ai wo ka page boy asem no se wo why na me ye driver no Ghana for say oba ni maybe say J ono so na ye wo made of honor intino ade awo ye ne wa na confuse Ghana for because all the woman na ye page boy flag girl now maybe say J maybe see dem akasa besi na nyina na da kasa be wo baby bo so bi betimi from midnight anti pacho ye kwonta kwa ho na be so bi so na wa uche mu sister na wa ware wo ya you from now or your flag girl pacho se oba no so your oba anajo wada no na tete sini for ya bro enya sini for I think the politicians no mu nyina kan bo mu de so mu de omu show edibadodo na ye tie ba bi so no na fama me meko no ho ebusanfo say me can maybe say J ya dodo no akai no but maybe see movies SMP oyebi the movie pa Ghana for the kind movie na no oware eje ko na SMP no eja ko do anaja no ko teten tan no ono ba kama say the do anaja na what teten tan nana intos ne de ya blend ye ntwitwa ye be twitwa oh okay ti awie niam a ye blend hu za ye oh okay so ye di kan kan say simple food and ye bon komo very simple food ai utwitwa no make sure say kan ne ye si utwitwa ye mu yi bato betimi twitwa ni nyina e de aka ho betimi twitwa ni nyina e de aka ho ai yo ene de simple food moment na me shada mu a no na za me hwena me bra me fro yeso me ma wagya ni no we ma me ni timu de kakra me wache yes am kitu Ghana for anya mu nkwa na mu hu no ma mi we ubetim na natena kumasi ya eso no hu na hu no na voice nkwa wa bitimi na bitu okay so wa bitimi dia so men kan he so me den so me try no so we bitimi oh baby me so ma surprise you oh yeah mama he yes sister utimi oh and common intimate me amfa mixed fruit and
Apple. Wow. Apple and grape. Mixed fruit. Mixed fruit. Fra. Cheers. Cheers. It tastes good. That's good. I'll me do drink this here. Good. No quiet the keke. Oh, I had the ass here no dia boy and come on. It is also McBrown's kitchen here just to say. Aduane pede. McBrown's kitchen. Aduane pede. It's kind of me just. McBrown's kitchen. Aduane pede. Na no kind of fantan ke be kan then. It's ban papa. Oh yeah. Oh yeah. It's ban pa ye da wo. Oh yeah do. It's ban pa ye dew. It's ban pa. I'm worry nya hoodzen. Na la so today. Easy. Anyway. Na wala so today easy. So dem baby man no rough. Minimum she. Mama, we free fancy growers. Me papa na ye fancy. We free Abakrampa. Central region. Omo kind of short ABK Abra district ho. And me mama free Takwa Abos. Nti me ankasa me wasani. Sa. Sure. Na Takra dia na ye tnai. Takra dia na me mama na me papa. It's not ye omo wo yen ye ko school e wo ho bibia. Nti na ma ye ka fancy kasan se ho de. But say the moment I campaign na Hayford no so no. Hayford so ye papa do ye nim say. But me nya fancy. Yo mama wasani. Do Takwa Boso e kuro bi de na de so na mama na ye hema wo ho. I will free. E ho de free. Takwa Boso. Ye kwan na enye. Adoprema me da wase. O de wo kan wo ye mesraw. Ya kai wasafo akakra Takwa Boso kwan na nye. On the president na ka say. Ne makai. Unkretete ono na sum kwan tete a. Into obete. Ai. Ene esra wa be ya kwan wo chiche insurance ya me bi endu ho empote maye. Takwa Boso. Ai. Yo. Me ni jokuto na efri eho no. Ono so free nsayem. Ene na mesra me da me man ko takwa. Ayi brekusu. Ko benya ko brekusu Ashasi University one. Short distance power, but go to be the 3 hours. Sana dear na koje. Very short distance. Na she ni me say kakra. From Kobenya to Brekusu. Wadama. And you will be the request. I may show you so there. Or something to me too. For green pepper kakra one. Yeah, for green pepper kakra one. Into mama you share aduane ya. Aka green peas. Aye. Green pea ni wie kura no. Asa kontom rade. Oh, nti stew na abna wie kra no ana ye meko no abna we nye stew e pepe bi odi gumu esema kakra bi eno ana no esema kakra bi eno ano sa aduane we eye anwumre aduane we eye school fu aduane sa uti hostel ba bia wako school abana na sa hostel person eye simple food e ka bia ni o yo ya royal aroma rice that's all no nya 9C omega 3 sunflower oil that's all na mama said your person meko ne ya undi anya na use obey use tasty tom but so tasty tom oh yeah ebe mu so aka say yeah ihe na no odin kakra na ye de kakra fra ne de kakra fra ya fan fra kra enye yi enhye nyame ani onyam enhye nyame ani onyam go na de tasty tom so kakra be fra na mekono ano na eden abrase amayen we are what that's it na say me koye we are scholars malas me scholars malas and if you know come from scholars malas I am scholars malas scholars malas that's it ayo scholars malas wow but then na komawie enti no nana wonim ade ba ko a be bia me gine bia me pese nipa hu se ebra ye boy eni kwan se ye to ye ho mpan ni kwa so to ho mpan that's it ujeja ho mu ana mo abamu bu because ye to ye ho mpan ade me pa che ni kwan se we ye ready free oh and to ho mpan na se e mo bra without erade sana me pa che because ono ena dia wo hwehwe ne dia wo pa kwanyina ono onim ho ansa wo waya wadwene se wo beko yes enti se wo yini free mu an kwasa ne ya na wo bre mama nkrofo frosofo ma me ai ukuru yesofo ana me kuru nya sofo na mo me gitum se me yesofo ye nhye me sofo na so me yesofo me bible ka kire me se wo be rade mu a
the wo ka some natural bi na so fudia no no. So fudia no. Wo ya adoye na so fudia no no. Okay. Wo chiro obi kwan pound fam na so fudia na bia no no. Ba yen share me so. Ba yen share wo so for. Na churches ebe invite me for talks and yeah, me a public speaker. Okay. And now a motivational speaker at the same time. Yes. It's a na. And as I MCs. Oh, we share Isaiah 62 1 and 2. Yes. My favorite quotation. Isaiah 62. Isaiah 62 1 and 2. 1 and 2. I say Zion ti mi man no. I mean kamanu ntu. Me de media share Zion in Jerusalem no. Ukwa me pacho for your homework now so read na fa Isaiah 62 1 and 2. Na wo kenkan ya call say memma edin fufuro edin a me awrade a me akasa na me de bemma and that is of man na odi ama. Oh. Ukwa wo preachy wo ye we edin fufuro na awrade so. Onyame atu din fufuro. Onyame amodin fufuro. That's it. Great. And see na me can say ni kwansa abrabo ye jeja ye ho to ye ho mpansa. Hell, heaven, and it is real. It's as a say your boy your home at the masada no. It's unfortunate to be a nimida. Obi abeko. That's it. Ananya me beba. That's it. It's as I said die your boy your home. Na obunsama ma nipa ene wo hwe nipa ene ya brabo a nipa bo ne bra say dia onim time ono abewu. Ene ya no. Osisi pia so. Odi nyoma pie frɛ pie ni. But the American say ye nyina ye ni da ho. Na wani na wate. Na ye huhuma brabo no so no. Eye fe werade ni. Ye fe werade. Obia enye perfect. But ye wadwene say erade me pese me di wachi. Na menya kontapa bi ebu. Ono abema wa hoden. Ene de wan sua dia na ye keke. Ene de wasa ba sorry. It is sweet corn na ko men kata so. Bacho kata so mami. Okay. Ebusia ye nyina ye garlic. Kakra bi garlic ade ye ne se we hunu ne ya. Eno aso be ha wadwe kitwe bi. Kitwe sew. Ena je se no ano no. Kitwe bi we kura me de knife no kura eto ha na eye. Kakra bi ye. Okay. Enye ne bebrebe se ebudi garlic de beta enye ne bebrebe. Ate go sa. Mama me hwa ye wie ye duane. Ye sweet corn ne ko ho. And I green peas no so eba. Petit pois. Sa na e frɛ no. Ye wie bibia wa ha bia. Inti green peas yi ko mu die. Ane mama esimai. Na ye na ye homrai. Ye beba no. Me gidi ye so nyama nwa mu mu wi abi di pa. Na ya ye no. You are far away from me. Inti ye bi wo fie. My intro ho sesi amra. McBrown's kitchen aduane pa. Ede. Mama, we are coming home. Coming home? Honey, isn't that your old school? Prepare a feast perfect for all the ones you love with Royal Feast rice. Royal Feast, taste of togetherness. I sense everyday price. World Cup no dey yan qualify. Meti ase anu ntrese ye ntimi nhwe bi. Hisense TV wo hwe. Ye ba hwe na ya hwe no clear. 58 April, Ekopim World Cup na wiye. Hisense TV bia, size bia, ya tete so ama mo say. Enu na waka no. Say, Hisense de, wo de asem o. Me de ani gi semasan ya ba. Bora Hisense showroom bia. TV na ya tete so no. Ko Tobi, nenya o DSTV, Go TV, Kwese TV decoder. Free. The choice is yours. Russia 2018 there. What show Hisense TV so therefore? And fair. TV ya what talking about 5 years warranty there. Hisense na dey buy you. Na da so chia. Hisense, official sponsor of the 2018 FIFA World Cup. Hisense, everyday prices for everyday people. Yeah, me for me. So baby, I will be as I want to say. That day, mommy go to where you and go focus with baby. I am in a zen. I have food spices and none of us are drinking in Yama. We will have
chicken flavor, menazen fish flavor, menazen jollof flavor, lion nutmeg powder. Ababi as I would menazen food spices. What do you wear here? So what one day so we are doing with you will be a bit with you and na school feeding for years while every no we are on my feeling. Menazen will be any hobbies my customers. What is Obia pade pade free. I'm home. Me dear, adepa bia ye ma mabusua no me pe no bebre. Enu ti eba na aduane no ade a me use so tasty tom and rich tomato mix. Enya aduane no de keke o. Enuane no bi ti say vitamins and fiber a yema nipadua no wo mu. When you chi die bio na me hwehwe. More jollof. Emra so say we super use and rich tasty tom. Tomato mix of vitamins and fiber womu. Tasty tom. Emediane yede. Eyema also. McBrown's kitchen. Aduane pa ha. Mi jade ha. And de. Ube TV show bia o TV so dia. Hwehwe McBrown's kitchen. First. Enye cooking show keko. Mi TV show bia. Hwehwe McBrown's kitchen. First. Sanete. Adie. Aduane a ye die na ye da na die na atre method a ye de ye na ye hu ye titru yen a ye nimu ye no enu te na McBrown's kitchen say ba say wo hwe o TV so wi a utimi sa hwe o YouTube ye da ho kama aduane a betwa mu ha akonyina akogina ho twen so be ba hwe McBrown's kitchen aduane pa de me pa cho ya no aye mo ye beef Anwamo no. Beef anwamo, salted beef anwamo, and sweet corn. Ya no awie. And I pepper noa. Ye de vegetables I the green pea. I want no. And that's why you're ready. But what I love about this food, me say, and yet too suchy. Osha mami odi anwa kakra bi na ye because beef no so. Anwa ye didi ani ahwe nyama bi ye. Sa na tie. McBrown's kitchen. Aduane pa. Mama, me da se oba yo. Ye nyina ya kama na nasa. Ma na nasa Obi from sister na mam say na oso dey na we. Ma na Hayford. Ne wonwa. Ntimi akatisho ma. Na me shraw. Onya oso kesi. Na me shraw say oba McBrown's kitchen. Onya wo kesi. Amen. I receive it. Mama, to show my appreciation, this is my goodie box. Wow. Yes. I me treasure box in here. Wow. So me nye box dia. Na trese na wodi niam pii be kofi. Ene nyafu sa. Na wodi kofi. Wo meji wodi? Oh. We there. First, 9C omega-3 sunflower oil. Wow. 9C omega-3 sunflower oil. Wow. And wow yes say. Yen fa kakra bi nya dia ne no. Sa. Me ma obi. Said you share one day, we were 10 years. Sister, what's some more? Style, share one way. Sasana didn't know way. Decade. But, and you know, oh, really? Oh, yes. Royal aroma rice. Royal aroma rice. Then you say, Ube no ane keko. Debbie, mama, nya what's a message show? Where the young boys live, I come on, more pija. But me some watch it. The last time I shared that some pie and I'm a year driver. And the whole day. What drive? Hey, sister. Hey, Nana me more high sense. Oh, yes. Me more high sense. Namasa mount. Tasty tom. Wow. Tomato mix. Netimia mama bom ne nyoma na ye. Na nyame enhira wa menti ase. Oh, nyame enhira wa. Ene ne nka bisa no mame. Nyame enhira wa menti ase. Ya bisa no mame. Wow. Say, so we enhira me a. To we nyina me dia. We nyina yo de na me nwie yo. Ebi samba. Mama minim say. We are spices adverts. But now pokura nso togum. Sa na tie. Nanso me pesa wo try Minazen spices. Mate. Why? Meaning say we spices. Oh, so we dey we show so. We show so. And then you try Minazen spices, mama. Me da se pa na. Let me find one so see here, mouth. Okay. Aye.
Thanks, my love. Yes. And you may Wow. would dear. Wow. Nyame shira. Nyame shira wa menti ase. Won't you say that? Until any one shira. Amen. No to one monsin shira. I receive it. Yeah, we be to be on money high and do when In Jesus' name. Every yeah, that was you. Now, one by it. So we should have into what should I know. Come be busa say mo ase ni mu anana. E ho na me pe no. Ase no. Beef lime no. Sa. To mo so obemu a eno a na beef na ha ho so say beef wom wo ko fa nam bebre gum da bi baby kitwa bi. That is all. Tieja. Wo free. Bibia ba bibia no papa mo so wenya da. Wo de bibia ni fie kura ye bibisa. Na emma abontinsu aduane ne totototo no enye nkwala no enika wakro ma we don hear tototo what to mekono oh it's simple but I so simple as a near do agro ba I there mama so simple that's a pana that's me that's you nim komo kakra me twen mama what just ni yana me ye na ebre no na me ye nneoma pii me manage my brother school be Emmanuel House and share Royal International School or Bomso a new school they say a new kohun and nipa ba akofo to the bia na me most of the time na me ma talks and we outside near there ba ko dem anim kra is a gender talk be empowering the girl child near there we say abrabo say ye hye ye hu kra. And at the same time, so yeah, now me NGO, Naana Hayford Foundation. Okay. What I do every month, me try a mano, me gather mano, na my mom vocational training. Ebia, ye try mo say you see a liquid soap, Parazone, and in your masano. Then I flip through my lists. They are all more why yes serious so pay BBI not my man no 500 Ghana cedis to start a business. To me, that is the beauty of life. Say, ubema ubi wahe hano. Ubema ubizu swaka se nam. Sister so. And I'm so mensa e komano. Mama, somehow can say see idea. Ubema nkofo abie wadu apie waduma mu ho. And ya nananya nye say because 500 Ghana to the odi mu obi a why serious so pay brabo. Nana. Yeah. Sa wona tofi kura e adwuma. Ice king kakra ebetimi aboa no na oba no onkwa dai nipa just be me say most of a man no omuntimi ngina ye na so just ye twen bibia be man no but ye do mra say man no so ebo won ho so bie sa Samentia Royal International School Bomso yeah, advert side by Bomso. What's some one? Bomso, what Dr. White ben why? What? Yeah, ben. Correct, dear. 3 months of running by a Belgian amount. So more crash of because so just after 1 year, another free for your 6 months. You queen because that time no super so quadrima. Also a year. That's it. And what you make us work? Can you imagine? That's next year 2 years. Na you walk 1 year. What better here? I won't call on one was show. Me, I'm a hobby. Me a school mother. Just what you might radio, school, marriage. Some marriage. And you see a Juma Park and say, Papa, why I luck you? I don't. A Juma, we aware ni anadi yante wonu ukuna sembia da yante wonu ma Naana Hayford there ube wonu a na Plantain can read those who are this is a program I said what is the secret and now by God say I hope God is not a secret again Naana no mama hwa camera na me kan chebusuafo the secret is God again because on no and a chere me se fato ha fire ni say ono ene yi be ma ne ma me ebusuafo da me kasa se me ferisa me kasa me actress me ferisa me kasa me adwuma e wo radio and TV so other than say me di me kunu ho adanse me ferry me kunu eye physically challenged me hu ne na sa note now when he approached I told myself say na me so no be hu ne so no so ye nipa
praise be to God. Mama say we dey send me come into me miss her na wa wetia. Na say me hwe mo no from na ye o mebusa wontimi na me ameka ma. Because obi anim wo kunu mama. What worry for over? Me nko na me meda no kra na opportunity. Wedding day ntina me hu no. And the secret is God. That's it. And I'm very proud of you, say we say ni kunu physically challenged. Yes, o share no na accident bi na. No, me hu na wenya na de dada we wie. Aware mu be man so support o ni arenti no. Te say asam na no akan emfa wani kan we enye selection. Me radin do God. Mama, she camera mu mame. And what you fu bia. Waka me brache bibia ye rade. Na Bible na say, maka e wo pese wo befa. That's it. But still ye begu so ayaka. And obi hwe Naana Hayford pe wasem. Wa dol dada. But who watch with TV so. Obi hu asa anya bia advert bia wa ya na se bibia. Ye hu. Mama, ye pese o magana for young generation here ya be. My interview, I mean, advice kaka we interview mu. Me dey yan komo twetwe na ba wi. That's na kwenya wo de amame. Abusua medomo. Na ne kase ne de efre rade ho. De amama sama ye wa me ye rade menhunu maso na hwe. Na menhunu se enepe bia ye hwehwe. Erade mu na wo. Fema ye hwehwe. Ahunya di aye hwehwe sika ye di ekire erade mu na wo enti se ye ka kire wo sei na wo ma wasom kwan ye tietia na utie efa edisu a ebeboa se da me di kan no hwehwe erade e wa na mo bie mu ekunu na wo hwehwe kora di kan hwehwe erade se de ono aka se wo de hwehwe ono ne na henie na de aka nyinara o de be kan wa ye bonus masoma hwe na mehu ne sa na ne mitimi de mesese me bo say I am fulfilled in the Lord because dia makoma ehwehwe nyina o de amame no gususu e de mame na minim se o de be mame aso kosi ebra no akasa o de me be free asase so ya nwene akontabu a eda yenim ho asampa ye kwa ye benya yaka na nye enhedia. Wow, enya na asam papa ya ti. Oye. Oye. Asam papa ya ti. Me say Yesu yodo. Oye. Oye. Asam noa na watie no. Banyansa foye bu ne be. Enka na asam. Eno no atie no McBrown's kitchen nie. Ha na dia ne pede. I was for mami o. Mo ye mi plate wa na ye bepo. Se de rosin aka no. Juregu. Ma me yan kasa ma me nyame hira so bai. Anya so kase. Me da sipi. Se de o si ye busy o calendar abubo ye. Nka me nya wa just next year June 4. But nyame aboa. Ene menya McBrown's kitchens. What dey say wo ya dey me be pia. Oh, me da say. Nti ne kwanso. Ne penyina ne nya ne sa. Ne kwanso. Da say. McBrown's kitchen. Aduane pa ede. Adofo a mo hwe me. Modofo na na McBrown. Na me de mo be sie. Na ye say hye bio. Eye den so a ye be hye bio. Ani eye den ya McBrown's kitchen. Ye be say hye bio. Inti me da wase. So share McBrown's kitchen, mommy. Okay? I love you. Thank you. Mwasio, marry video. Never asida kesiye pa mama buafo. Me sponsors I will show you so dear. Munim dada. Me sponsors, me main sponsors are 4. High Sense, Tasty Tom, Royal Aroma Rice, and the Minazen Food Spices. And Sana nice so a support to me. I will hope. Intimida abwafo nyina se McBrown's kitchen omune ye kono asumbiom breo fe so enne me wa fe ye pa enne the onward Christian so that's go free SHS enne na me style bi wo mo
Hey, shorts, oh. And yes, skirt you. Shorts, me uniform with the shorts. And then me say my tadi, me a cry me fe pa. Hey, jiwa oh, jiwa. Me time tailor. Jiwa nene. What charming school uniform in African printers I know. It is all your jiwa or asafo. Friend, I was 0244 44 2775. Ubenyano. Sana me makeup him. Every touch makeup artistry. Omo kumase. Maxima Junction. I will rem one and our friend 0246 918126. Ubenya manfo afefebe. Sana kumase so de. Se wo pa aduane a ekase na dead ya. Wo ye party wedding. Bibia wo ya. Ehia aduane ncheche wane ade no. Hwehwe His Majesty Catering Service. His Majesty Catering Service. And no sa no friend no keke. 0249 933196. 0249 933196. Ubenya Steve na wahwe hoho ama come. And son of McBrown's Kitchen. So one who say a billboards at Tessenkran, a Jinkran Crab so dia, a apple pie publicity for Adaroma. I only yet me free. Inti so share and now pobi am na branded with company or car will be BI if I brand on dia. She share apple pie publicity, printing, yema, designing, come mama. And not to free omu. I was 0579 238127. Umbejo so kama and sana La Palm Royal Beach Hotel. La Palm Royal Beach Hotel. Me da munyi na ase. Kumase for nyame shramo. Se me frɛ obia ma me kwan se. Me mfa me kai emra ne fie na obi o me yediane. Ene me ma me Naana Hayford. And I'm doing kitchen. A penny fear you brea. And I watch a simple food ye. Me so me da wase. So sunya bo treasure McBrown's Kitchen mami. Ye be share na watch and send. But McBrown's Kitchen, you will YouTube. Intino, subscribe to your YouTube channel. No, make sure you na. The only kitchener is on wheels. A different and a has on your trade papa. Ye no papa na deson. Inti nyamema yankwani share na watch and send. Na now my grandma crowd. Empress. A good year. Ye be share. Ye brim. McBrown's Kitchen, Adriani Petto. McBrown's Kitchen, McBrown's Kitchen, Adriani Petto. McBrown's Kitchen, yet to Kano, get it bow. So when you know, am I in here? Yet to Kano, get it bow. So when you yeah, my share. McBrown's Kitchen, McBrown's Kitchen.